Ndiyo, wakati kilalo ilibomoka mwanzo, wakati walijenga hii ukuta hapa, tulionyesha injinieri mwenye alikuwa kujenga hii ukuta hapa, kama maji iko napita chini ya kilalo, ndio maana huko mnabomoka. Tukamuelezea vile, tukapanda yulu ya barabara kusudi tumuoneshe kwenye maji iko na chimbe na ingia ndani chini ya kilalo. Hakupenda kusikia vile, wao walisomaka, sasa tukisomaka bakuelewa mzuri. Ilikuwa siku ya 3, mimi hata enda sange saa 9 ya usiku, ndio nikakutana mfureji inajikata hapa ukilalo. Basi chef de service usubuhi akakuya siku ya 4, akazuia kwanza gari zisipite, lakini wenye gari hawakuitika, wakaanza pita. Kwa ile kupita ndio mai sasa ikatingiza kilalo, ndio kilalo kushuka, ikapita na shuka mpaka hivi. Tunakuwa karibuni siku 3 hapa. Tulikuja kufanya jonction ya gari zetu ambazo zimetokea Bukavu, zilifika hapa tangia juzi yake. Tunakuawia sababu kutosha mizigo ndani ya gari kupokeza katika gari nyingine inakamata muda mrefu sana zaidi. Kwa hiyo tunakuwa na siku 3 hapa Sange. Ongezeko iko mingi sana zaidi sababu kutosha kamion Bukavu hadi Uvira tunalipia karibuni pesa $700 au 800. Kwa hivi inabidi tena kuchukua nyingine tena kamion kutoka Uvira hadi Sange, tunamlipa pia chauffeur na kamion yake karibuni $250 kuchanga na wale wa debarder ambao wanakuja kusaidia kutosha ile mizigo ndani ya kamion imetokea Bukavu na kamion nyingine ambayo itachukua Pasange kwenda Uvira.